iminsi myinshi wadaye. Iminsi myinshi cyane. Twaherukanaga cyagiye. Trust me, we have to be the winner of this game. Yeah. Mbafata ibyawe. Boss, bazanira icyayi. Bazanira icyayi boss. Kubyo saza ukanyicarira iruhande utavuga. Saha yanjye sawa irihe. Okay. Sobe kuri kwitegura ugiye. Waruraha. Nabuze isaha yanjye. Musugiye. Ngiye kureba Tracy. Ngiye kwa Tracy. Niba nshaka kumenya mbona Tracy hari ikintu ari kumisha kandi sinzi ndashaka kujya kumubaza ahantu aziranye na Bianca. So, nta kibazo. Bianca nyine kuko ntawe nakubwiye ngo ndibuze kugenda ngo tujyane sibyo? Dusuze kwirinda cyane. Dusuze kwirinda cyane. Kwivuye hano ndahangayikana n'umuntu. Okay, ngendo rwiza nta kibazo. Sawa nyine witeho. Thank you. Mama. Thank you. Şahane. Solange tekasi, Solange fura, Solange. None namutekeye n'icyayi yanga kukinywa. Nayo rero. We Solange. Boss. Yashatse yagiye irangije. Hey boss. Bababire nayo naguza kuri tekasi ariko namenyetse mbabwira. Sorry gukora iki gihe kiravande mu ndego. Insomma, vi abri come? Tracy na Bianca. Amanda. So Amanda. Shiri? Come on. Hawaii. Come on, please, tell me. Sheri maze kubona ko kuri ino si nta wundi muntu ufite wo kwizera usibye wowe gusa. Amanda, habaye iki? Ngo mbwire ko Tracy ari cyo yabakoze nkwereka ko icyo njya kumukorera ngiye. Nawe mfite nabihera. No, tell me. Gusa nsanze Tracy na Bianca bavukanye. Mana, why? Mana, kuki utuma mba muri ubu buzima koko? Come on, Amanda. Inshuti yanjye Nizeye Tracy avukana n'umuntu wanshimuse.
biriya byose byari agapangu kabo ntabwo nabyemera. Sheri Rero Tracy kakaza kanyibugishwa inshuti. burya Tracy avukana na Bianca. Kubyumva gusa Tracy arambabaje umubuze Tracy arambabaje. Mama kiza n'amahirwe ndafusinze. Rani, what happened? Mama sinshaka ko n'undi munsi n'umwe uzagaruka kuza kumbwira. Even no mu kabari kanjye simushaka. Mama menya ibyawe nanjye menya ibyanjye nimba utabishobora usubiriye mu mahanga. Shira mu gasore. Gusa icyo ndi gutekereza niba ari uko byaba bimeze ko umuntu witwa Brian yaba ari mu mazi abiri. Tracy ntabwo yankora ibi bintu. No. Tracy. No. Tracy. No. Calm down. Urabona umaze kubyimba? Uri gutinya iki? Ko menya ko ukundana na Amanda cyangwa ko umukobwa mukundana amenya ko wamuciye ababyeyi? Solange. Mama simbizi sinzi uko bigenza ariko icyo nshaka ntabwo nshaka kuzagaruka kundeba n'undi munsi n'umwe. Please mama menya ibyawe menya ibyanjye utabishobora usubiriye mu Budage. Suje mba naguhamagara ibintu yego. Mabujana utumbabarire ko ndeba kameze neza. Ntabwo meze neza none se genda cyo kuzanira ibinini muri ya farumasi njya gutuma gende bakumera ibinini by'umutwe ntugere urababwira bohereza kode yabo bohereza amafaranga sibyo Mabujana ikibazo. Urabizi rero Brian ndagukunda. Urabizi. Rero ibi byose biri kuba ukura mukobwa kiriho kiruta mwica. Mabujana nibakiwe. iki se kandi Mabujana njyewe rwose Brian anesha umutwe. Brian aranoteza, Brian ndamutekera nabirye, Brian mutera ipasi akabigaya, Brian rwose njyewe ntabwo nzongera kumwita rwose. mana yanjye sura ngagenda basi kugira gusubira mu ijuru nuko umutwe uri kundya pe sibyo kandi ngo tuva mu kwirana sibyo Mabujana nibagiwe. Solange Mabujana basi rwaruhukira. urakoze basi ngagenda Tracy, Amanda agiye kutuzambiza deal. Ubu namara kubwira Brian ko tubunge nawe tuvukana. Urumva hari ikindi kiraba gisigaye. Reka Amanda tumupangire. So ushatse kuba ko ari njye mwicanyi hano? Karibu. Ese neza. Brian ntabwo aragera hano. Oya ntabwo arahagera gusa yari yambwiye ko muri buze kuza hano. Twavuganye mu kanya ngeze Rwanda gisi ambwira ngo ari kuva i Kanombe numva ko turahurira hano. Okay. Gusa sinzi ikibazo yaba yagize ariko numva ko turahurira hano. Okay, buriya muraba mwihanganyeho gato nyaraje. Nta kundi nyine ko mbe mutegereje ho gato yandebe ko yaza. None urabona ari ikihe kindi twakora Brian kugira ngo atamenye ibyabaye? Nungutse igitekerezo.
hari imiti Liam ajya ahereza Amanda. Ngiye kujya kureba Liam ndasanga yamaze kuyipakira and then nze kumwohereza Dio. Trust me, Amanda nta kintu na kimwe ari buze kuza kwibuka. Okay, ndabona brother aje. Ya, ngasigara muganira. Nta kibazo. Sawa. Misterio. Meze bite Brian? Bireza. Meze neza. Meze neza. Nta kibazo kabisa. Makuru. Makuru ni meza. Ageze ryahise. Hageze mu kanya, ndi kuvugana. Nani wewe? Ndi kuvugana na sister wawe. Ufite umusiki wawe mwiza. She's looking good. Okay, nizere ko tumeze nk'abahungu bari hanze aha bahoranira aho bageze hose. So, anyway, numvise imodoka zageze mu Rwanda. Ya, imodoka zageze mu Rwanda. Ubu ziri muri Majerwa. Nabya bigo by'amashuri twamaze gusinyana kontara. Ubu bagiye gutangira kuzikodesha mu gihe cy'imyaka 10. Bya bindi byose. Byari byose byarangiye. Ubu already tuvugana amafaranga ageze kuri konti. Ya. Rwose mu kanya maze kubona message yo kuri account ibanyereka ko amafaranga ageze kuri konti. Ibintu byose birimo neza. Ibintu byose ubu bimeze neza cyane. Ubu no kuvuga ngo ibintu byose byaciyemo na bintu byose na amahoro. Anga turi mu kazi. Shaka kabisa. Ndananiwe ariko byatanje. Ndananiwe cyane. Ukeneye kuruhuka ukajya ukora udusiporo ariko buriya abantu baba bose nkamwe bamukeneye gukora siporo kugira ngo mugabanye ibiro. So, mfite gym mu kanya n'ubundi nimugoroba tujya dukora gym n'ubundi na sister ariko sinzi ko ngo ndumva naniwe cyane. Ujye ukora wowe? Urabona nta ameze gutya ndi fit ntakora. Cyabaza nibyo gukorana nawe ni ibintu byiza cyane. Dukore buke twongere dukore. Amafaranga biba byiza iyo wongeyeho ayandi nta gusa. Mfite umugabo wanjye kandi ngiye kumwirukana kuko urugendo yihaye kazakererwa mu nase murakunda.